dufite parliament, dufite inteko Sena, dufite abanyarwanda ubwabo gufata inama y'iririmbo. Ubucamanza bugakora akazi, ubucamanza tugira abacamanza bacurubanza bari kuri telefone. Tukora iki, tuvuga iki? Icyo gipinga no kirekoresha, icyo gipinga bajinga ni mwebwe. Kinga ni mwebwe. Jane, wakwishima. Fata Ivan uyu nguyu iyani wahuzanye mu gisirikare. Agize mistreatment nk'iyo mu treating abagenerali bose badashaka ubwicanye. Agafungirwa mu nzira, agafungirwa masefu, akabuzwa kurenga metero, akicwe. Wakwishima. Uri umubyeyi. Iyo wumva amarira ya mama Jay Polly, ya mama Kizito, ya mama, uraryama ugasinzira ngo ndi ku buyobozi. Uri gufite abana b'abasore. Nanjye kubaza Jano we baranagufunze already. Ariko Jano, abana bawe ndabaza abana bawe tungana. Muzi ibyo papa wanyu akora. Abana bafunga bamajosi. Nta gihugu kitemeye guhana abanyabyaha, ariko si byo byaha byakozwe. That's my problem. Ejo bundi bashimusa uriya mugabo nge muzi n'ubundi Kangondo bayisenya nandi muri Amerika, nza kugaruka mu Rwanda ndajyayo nayitembere ndayireba. Uriya muhungu Jean de Dieu ndamuzi, ariko ubwo ati twe dufite amazu. So barabitwaye, yagerageje kubasariye kumufunga umunwa, bamushyize muri za safe rooms, barakubise, bamutwaye ibiki byose hejuru y'ubutaka rigatuyemo, bamwimuyemo. Impunga ngo wenda yarari hanze ngaje gusaba y'ubutaka bwe. Bigeze ku munota umuntu ava mu rugo iwe aje gusura abana be ngarabuse mu gihugu cya Kagame, aho n'urushinge rutabura, aho n'uwarose bamenye ibyo yarose, aho n'uwashimusi ihene bamenya ahari, n'uwarongoye ihene arafatwa. Hari ihene itagira n'uyiburanira. So umuntu yashimuswe, yabuze. Yes. Nta kindi rwose icyo bakunda rege FPR yadutoje gusubiza abantu. You need medical assistance, you need whatever. It's all good. Ariko aho kubya n'umwe ubutumwa bro. Iyo abana bawe bazabikubaza, wowe uri kwandika ahangaha bazabikubaza. It's a record. I'm recording it. The world is recording. Big brother, I see you, Mr. Korabo. This motherfucker Rwanda, they are killing us. We are all Rwandese, but they are killing us, bro. These people, this RPF, they are killing Burundian, they are killing Congolese, they are killing Uganda, they are killing Tanzanian. My guys, you guys open your eyes, save your country's borders. For us, we have nothing to do. This RPF, this Kagame, they kill us however we talk about this, but we really know you've been killing Congolese for 30 years. You've been inventing in Burundi, n'aka kanya dufite imitwe y'inyeshyamba turi gutraininga mu Rwanda yitwa Red Tabara. FPR kaza kutubwira ngo nono dutuka Abarundi. Guys, I know you can see I'm going through my brothers. You are the only brother I have now, right now. Congolese, Burundians, Rwandese who is smart, ubadakene kwa silenced and see people dying. Banyamurenge babeshwa, bakabeshwa n'ibigoryi nkabiriya mbona ngo uyu munyamurenge uvuga cyane wabaye na vice president ninde. Uroshya abanyamurenge. Huh? Wow. I am crazy for peace. I will be crazy forever for peace. People should have a peace. People should have their right. People should have right to their own properties. And people should have freedom of speech. Who are you silencing people? Who are you?
muri nge mfite Kizito Mihigo. Jay Polly wishwe nawe muri nge mfite Jay Polly anga nzarwanira amaraso ye kujya ku munsi wa nyuma. Muri nge mfite Bahati Mwashimusi, mfite Beni Rutabana mwishe. Kuva 1994 kugeza uyu munsi nibwo mu Rwanda dufite abapfakazi benshi, abagabo babo bicwe muri gereza z'u Rwanda, muri make bishwe na leta y'u Rwanda. N'ubwa mbere dufite abapfakazi benshi, dufite imfubyi nyinshi kubera izo twagize muri jenoside, dufite ababyeyi bamaze kubura abana babo benshi kubera izo twagize muri jenoside. Abana bo bicwa still na FPR, abagabo bicwa na FPR, ndetse n'abapfakazi n'abapfagore, kuko FPR ntangira abanura, nta mwana, nta ruhinja, nta mugore, nta mugabo, nta kimuga, nta mumyi. Naka kanya dufite umusazi FPR kuburana n'umusazi, umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Ntago ndi barafinda nkuko mubivuga, ngize n'amahirwe n'aba barafinda rwaye mu mutwe, turabizi. Nta nubwo barafinda bipuruviye, leta y'ubwanya yatubwiye ati barafinda twamujyahindera afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko ngo arihe, ngari mu rukiko. Ngo yavuze iki? Ngo Kongo ikize ku mabuye, ngo twe dukize ku bwicanyi. So ikibazo ni iki? What matters? What matters? Barafinda just say Kongo is rich about the minerals. Rwanda, we are rich about killing people. It's completely, totally. Yes, kubera ko Barafinda yabivuze nyuma yuko perezida wa Repubulika hagaza hisi yose mubona. Twarabihakanye pe. Badi nanye nashwanya n'abantu benshi mu tubari y'abakongomane, twarashwanya abarundi bagamujende ntaga yitwaye muvane turwasi byo mumbwirane y'ikibana, kuko nabaganzi ko mfite ikibazo cy'ikizi Kigali. Ariko perezida arabyutse rwose, afasha akadege agenda muri isi. Mu gihe ushonje perezida washa mu kirere, number 1 on the world. You understand? Igeze muri Amerika icyo bita overall office, abanyarwanda kuri manipulation rero badushizeho. Ari ibintu tudagaciro n'abireba, so gufata ibintu ngubagaciro, ahubwo ibintu bifite agaciro kabyo twe tukabikaka. Amasezerano yasinyiwe muri leta zunze ubumwe za Amerika imbere ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika n'abatanga buhamya barimo Ruto, barimo perezida w'u Burundi, perezida wa Kongo n'u Rwanda basinyanaga. Na Uganda yohereje imbare vice imbarinde ko tumaze imyaka 30 twica abakongomani miliyoni 7 zimaze kuhashirira. So Barafinda kuvuga ngo u Rwanda rukize mu kwica, ikosa nikoze n'irihe? Judges nabaza abajaji, ikosa yakoze n'irihe? Kandi isi yose ifite proof ko u Rwanda rwabicanye. Isi yose ifite proof. Ndabizi muri mu nzira muhiga ahantu bana ariko nyamuje kwica. Nzapfa kangahe maze imyaka 30 n'umupfu genda. Buri munyarwanda wese ubayeho nyuma yose imyaka 35 bose ari imirambi genda. Nta munyarwanda muzimu genda. Amaraso y'abana tuvugiramo, ayabavandimwe bacu, ayabashiki bacu bapfa buri munsi tureba. Ntabwo Badi naryama mu nzu nsinzire mbona amarira ya Mama Diane. Mama Diane. Aba mama. Aribyo navugaga mbazi y'umugore wa perezida Chanel ko Mama Diane mwana turanye, mwana sangiye. Afite abana. Uzi Mama Diane byo ntabwo Mama Diane uri muryango ukwa Rwigara Paul wafashije igihugu, wadufashe kugira ngo tubohorwe nk'abanyarwanda. Nubwo tutabo wahubwo tukabohwa. Mama Diane amarira ye atuma nasinzi ko umubyeyi. Na mama n'umubyeyi na Mama Diane n'umubyeyi. Jane we munaturanye. Tekereza amarira ya Mama Diane, utekereza ari wowe bari gukora mu bana bawe kuriya mu muryango wawe kuriya urabafite. Aka kanya bararinzwe ni ba first son. Ariko ntabwo bazahora barinzwe. Jane ndikukubwira reality. Ndasenga mvugisha ukuri. Ndasenga cyane. Ntabwo bazahora barinzwe. Ntagahora gahanze niko baca umugani n'abahabyarimana bari barinzwe, n'abakadafi bari barinzwe, n'abamubutu bari barinzwe, n'aba Biden bari barinzwe. Ariko aka kanya ntabwo aba Biden tukibabona. Tukubona ba Trump. Reba imyaka ufite n'umugabo wawe, urebe ni abana bawe. Wumve ko abana bawe tuzasigarana nabo myaka 40 irindi irenga mwe tutazi niyo muri. Ubwo nagavuga ngo mutazi yo muri. Ubuzima buradutwara Janete. Ariko tekereza kuri aba bana, aba bamama babura abana babo. Utekereze none ikibazo sinaba, utekereza abo bana uburyo bicwa Janete, uburyo mwishe Kizito urabuza.
uburyo mwishe Papa Diane Rwigara murabizi. Iyo muri gukubita Diane mukaburabuza Diane, Jeanne reka nkubaze, ibaze Ange Kagame ari kuzamuka itexirwa, dore ko niho mwamugongeye twese twari mu mujyi wa Kigali twabibonye, ari kuzamuka itexirwa kumva ngo imodoka ikandagiye Kagame papa we aje kureba abana be babuze uko bakunda. Ubwo tuba ariko Kagame ni we Rwigara, ahubwo Rwigara ni perezida. Jeanne ndi kukwibariza, nana kibaza abana bawe Ange Kagame, nibaza Ivan, nibaza Ian, n'undi wese ukomoka kwa Kagame. Tuba ariko Kagame ari Rwigara ari kuzamuka, bamwohereje ikamyo y'uhoro irakandagiye. Imaze gukandagira, umwana we Ange Kagame ubwe arahigere, kuko Diane yageze ku murambo wa papa we. Arayibonye ko papa we imba ina accident baye agitera, agifite nakuka. Akabona ko kugira ngo papa we yitabweho ashyizwe muri shitingi. Ibaza umugabo yaherukaga shitingi agifite imyaka nk'ibiri ngira ngo, kuko aho muryamye aho muri byo muvugiraho niwe wabyubatse mu mutungo w'amafaranga ye, nta maraso y'abana nkweye. Ibaza gahinda Ange yagira icyo gihe abonye papa we Kagame bamuzinze muri shitingi, bagapakira torotoro bakajyana, bageza ngo mu bitaro bya polisi. Umukire nkurajya mu bitaro bya polisi gute? Umukire nkurajya mu bitaro bya n'urugero. Mutekereza Ange Kagame uko yazasigara igikomere azafite Diane, twumva igikomere cyawe nk'abanyarwanda. Ibyo bivuyeho, umwana w'umukobwa ati nge ndiyamamaza. Ese kwiyamamaza mu Rwanda bigize ikihe cyaha? Nese muzi ko bigize icyaha kugira ngo abantu bajye babizira? Batanze kandidatire zamugahita ngo ati bigarasha twabibonye, kwitanze kandidatire witushyirwa ahantu uzakurikira, nko kuva u Rwanda rwa bagiye bazitanga muzakurikirane, muzasanga na Marara watswe hotel ejo bundi yarigeze atanga. Nemera ntabwo umuntu ikigo gikinyemera. Mwekisha mwemere banyoko, mwemere byo mwemera, ntabwo unyemera n'unyemera ukundi ukumva uwondiwe uwo niwe nanjye nemera. Nawe mbunyemera kubwirange gusa kubwaswaga zanjye, no. I follow my heart, I don't follow anybody's heart. Je nimo nibariza mama Kagame, imbari mama Kagame, imbari mama Jeannette, imbari mama whatever it is. Ibyo mukorera umuryango wa Rwigara, please mwatubabare mukabeka. Mwafashe umwana w'umukobwa Diana mupfiki nawe kuvuga politiki zavugwa, mwamuretse akigendera. Nimba mutamukeneye kuki mumwime ibyangombwa bye, kuki mumufungiye mu rugo? Uyo abanyarwanda abandi babyeyi mwese b'abanyarwanda mwabyaye reka mbabaze, iyo mubona mama Diane ari ruriya mu mama ko nta wasaba isabune, nta wasaba iki, mama Diane kadashaka kuba first lady, mama Diane kadashaka kuba ministry, mama Diane katigeze yicwa n'inzara, mama Diane ko yatunze igihugu kugira ngo ahubwo igihugu kimutunge. Iyo mubona mama Diane afite kariya gahinda, ngeyo mbonye mama Diane exactly bitambona mama wanje ari kwira. Niyo mpamvu nafashe kuvuga ngo zifatanya n'imfubyi n'abapfakazi ba FPR yapfakaje, n'imfubyi FPR yakoze, zifatanya nazo mu gushaka ubutabera. Na mama wanje agiye kuba umupfakazi, agiye kubura abana, agiye kugira iki. Biranababaje kamabwire FPR manipulating n'uwo muvuka. Ubu ntabwo mvuga rumwe n'abavandimwe banje. Namwe nizeye ko muri aha muri kumva, mwari mwambaje ka namwe mbasubize. Nizeye ko muri kumva. Sibyo? Nizeye ko muri kumva. Nta politike tugira mu gihugu. Umuntu ajya gukora politike gusa. Hari docteur amaze mu mwaka no sinzi mba baramucecekesha cyangwa baramwishe, sinibuka ni docteur inde. Amamagara muri abantu b'ikigaye mureke kumamagara. Ndaza kubavugisha. Dr. Kayumba mujye mukurikirana speeches afukina FPR professeur muzima. Umuntu wese ugerageza nese muvuge ngo mugiye ku rwego rw'imwe ati mu Rwanda nta politiki haba, twe tuyobora gisirikare ubiye nyine bibe bizwi, ariko mwidushuka mu muduci mu dukorera za campaign mutujyane no mu biki mutubwe mu dufite PR ngo dufite whatever. Umuntu abivuga abizire
Bizimungu muri amubyeyi tujye tuniganira. Mwebwe mwabagabo mwe muri FPR ba Kiyongozi ngo ba generali ngo ba CID ngo bande. Cyumfasha umugabo nka Bizimungu abakiniye diplomasi na politika kaza kabategeka ku butegetsi. Mukamwica hagaze ububozo. Umupapa utarisha umunyarwanda numwe, utaragambana umunyarwanda numwe, wabohoje abanyarwanda, wasize leta yabicanyi nkuko mubivuga kuko ngiye sinayina ntahari ubwo ibyayo si binandeba, akabasanga ijambo rimwe gusa mwatubwiye ngo yashinze ishyaka ngo ubuyanja. Ese Bizimungu ariko bakuze kuki umuntu azira gukora ibyo yakuze akora. Bakuze bashinga amashyaka baje muri zo FPR nazo yari amashyaka ibaze kubo bagiye no muri FPR bari no mu gihugu ntikinabica ahubwo kikabareka bakaza kikabajoininga ni mukaba mubisha. Come on, what's up bro? Mutekereze muba abantu mureke ubunyamaswa nibyo mwabe mu mashyamba imyaka n'imyaka ariko ntabwo tukiri mu ishyamba turi muri vision 2025. Ngiye kuvuga ntabwo byiko ibibabaje ni byinshi aho kureka musubize bamwe bari hano mu iterabwoba ryanyu ati nibiki wabaye ibyo nabaye nibyo wowe ibyo mvuze simbikumvishe ku mbaraga bifata ubyumve ntaho biri bugi ubyumve nusanga Jay Polly atarishwe ugasanga Kizito atarishwe ugasanga Mama Diane aririra ubusa ugasanga umugabo Kangonda atashimuswe ukabutazi ko Kangonda abantu bimuwe uvuza kicwa. Yes, free to speak my guy Lion. Bwira nabo bajojo bashaka kwigura no kwishushanya bari kumbwira ubusa. It's free to speak. Ucaho uri sana koze cyecha. Already nabaye umunyacyane cyo kintu gisekeje none. Unage nuko agahinda kero kugera kamva mu kuvuga agahinda kawe. Mukanya narinza none ari muntu buri munyarwanda ufite umutima wa kimuntu nzi ko buri wese afite icyumba ajya yifunyara amakarira akavuza indura kongera agahita azavuga ngo Peri oye Peri muzehe wacu muzehe wa sport muzehe wacu twese twaragukunda gareka mubwiza ukuri pe twakuze dukunda muzehe ariko muzehe